Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Kaziranga National Park Animal Corridor aputhak APHL siatum pherangkiamai kepadopon Jangmi poni phai hini arni lakhain koirathok doar bagori constituency ke parlo bagori along Animal Corridor ke parlo det aputhak APHL siasong atum penta chidot nun thekthebu alam pherangkia thengnop chepaklang APHL siasong pen kaning je pona tengke laso Animal Corridor ke parlo det aputhake lapua song chipupe pin pen non emithang akisung BBYG along cherap cheto dun pen non bagori karbi arat akisung along pen pejok dun nangji puta pherangkyang no ningje pon Kaziranga pen risaningti KARBI ANGLONG News. Dak duar bagori ahawar la akisung ladak nang thek dunlong abangke nang thek long abangke rada tum ahin pensitame nilitum la bagori ibia long nilitum chingki chingwai lo la pen rada tum akisung abang putin anutin pensitame kachitong rat pen nilitum chingki chethan ponlo non iprang ki wang jilang ke agitation donang po la pen chi organize rep nang po la pen ke alang litum akisung alam abang ke la signature campaign pen chenglok la kadu kawe nilitum details documents ansitame collect ponlo ha 1939 pen ki wang atum aphan British adin akai hutsi longle pata pikang lo tangte halabang sohut kopia potsi elephant corridor kopia potsi dake forest reserve area pu pipo si 1939 ahut pata kitria hut British adin akai hut pata kitria hut pipo thera suhut ente nang tum dim ladak do longle pu pipo ha suhut thang alama vedele piniar ni kopia potsi ladak patai thom lo third edition anlo non anki asi kopi si alam kapado nang lang athi lagi 6 schedule areas nang mithang si chidulong nang ji nang mithang si ladaki kadu kawi ajakong our science tami nang mithang ajakong nang litum si chichinilo lapen nang litum si our cycle longlo la sino nilitum kachini pon rada tum mekri meklang chiru charnak usumar pen apai pen apu pen kadu kawi laudak arada tum abhan nilitum la kadu kawi a documents pen ilitum council ang tay pak pinang po la penan pars tami ki pinang jike ilitum DC along tami pak pinang po la pen ke district legal service authority matilaki judicial officer aphan judicial camp secretary alang liphan pinang po lagi di food court along lo la pen forest office phante pak pinang po SP phanta copy pinang po DFO ranger phanta pinang po chief bid officer phanta pinang po la pen chief conservator aphan sa tame pinang po la si ilitum mithang tame self copy donang po la pen council pen ladak bangso akis pilo sa tame ki pi adim pinyarni longle dakpen Thura damon pu kopi si la swalo council pen ako kopi si lada kikit kipitulo it is ladake KARBI ANGLONG Autonomous Council Department of Revenue ladak pulo it is informed that you have been constructed illegally building houses under elephant corridor area, therefore you are requested to vacate within 7 days. Lakoson si council asor case pitang detle ako dakpen thura damon pu kopusi KARBI ANGLONG Autonomous Council Department of Revenue pen kopusi 2022 ladak ako labang solam kiduthulo la ratchi song nang po la pen mithang 6 schedule areas ke litu mithang si asidu nang po Dr. Bhimrao Ambedkar kiputa lahen lo nang tum mithang ahawar ke nang tum mithang si nang tum chisong nang po nang tum chi organize nang po educate nang po radaphan agitation la emithang adim la pen council state sector la pen central sitami ilitum lake ar asibang ang tong palinang po central level anstami la sino nilitum rat pen chingwai ponlo district legal service authority along pini phone call lo nilimithang masi phone call lo amahala dak pen DLSA pen
dang than lo ladak ke ID proof lapen ke signature kadukawi lapen haladak kadukawi la documents an sitami haladak nang paklang pen haladak application nang pida prangon pusi District Legal Service Authority office staff atum pensi pini nang pachinidun lahan lo ilitung anutin abang putin tami ime prangon nang ining chingpulo nang lapen anut kapre ka kisung ta ilitum amit hang hem arit amunit lo puchema thapen ilitum a population ta itum ki 40% version ng isun lo kasi itum a population ki jum along ki ilitum ladak APSLC asongahin peladak duar baguri mate baguri long nil tunang kahumri lanon 11 corridor eco sensitive zone la soke parlu ya puthak rada kisung lang sini tung pinang kahumri lo la senili tung pena bangela lo non pini rat kisung apor bangeli tung KARBI ANGLONG long ke doan ham hang song stame ke doan party chipu pin pen khaya kisung long bangke non ke cirat nahi karjap nahi bangka kenang so posi kadu ka be song party chipu pin pen wang nang pochi la rat kisung bang pi jok ifan tung chi song nang pu busin tung APSLC hin pen bangke tung pachining tung আসাম পেন মেঘালয় বৰ্ডাৰ জাতালং আলং হৰমু আদৰ কাছে তন্তে পেন আজক হুৰ কেচু নিজাং কাৰ্বি আংলং লাখাকে থমচিনথং কনষ্টিটুৱেঞ্চিকে পাৰলো জাতালং আলং জাংমিপনি ফাই ইচি আৰ্নি মেন হুৰ চুদুন আসাম লাপেন মেঘালয় কেতন কেলাং পেন চেংলক ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আতুম চেতং দুনাং কগলো আদুয়া হয়ালং কেদো হৰকে জৰ কাছি মিট মে পেন পেন আজক কাংৰি কাংখ্ৰাং পেন খেইনিয়াং বং চিহুম প্ৰুংচি আহিৰ ইং টাংৰাং আনপিনলো জাসেমেট के हर आदर काचे तन्ते पेन आजक लामथामा पेनांग आन जेदान पन पेन गरखारी स्वातुमा फान खासी आतुम पेनांग आन आरेंग आहु पेसो पनलो पुथत खासी आतुम तमे मेघालया पेन पेनांग आन आमुलुक जेवानसी पेनांग आन আহিर इं टांगरां आतमन जापनलो लापुसन आलाम पेनन लापुआन लंगरी हिनी केथे किदिंग पेन चेंगलक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आतुम किवांग नांग सेटके इसी मांगहुदा मेमे आलाम नन लापुसन काइके हुरी साइ आदिम आसाम सरकार पेन कार्बि आंगलং অটোনমাস কাউন্সিল আতুম কাহুরি সাই সেদা জি আফান সাই কেমে প্রাবজেন পেন কেদেক সি কেমে কালি পুলো তাংতে নন লাপুसन আলাম কি কাইকেতা দবম জিলাং লাপেন চারবো সাই জি আংরিং থেতান জাংমিপনি ফাই ইসি আর্নি আলাম কিয়া পুথাক কাপাং সামজিন জি আফান পুরা ওয়েস্ট কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্ট হামরেন এসপি বলিন দেউরি লাপেন মেঘালয়া এডমিনিস্ট্রেশন বেন এমবি থংপের ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন আতুম চেতং দনসি পাং সামপনলো সো একচুয়ালি এটা ইয়াতে আমাৰ যোৱাকালি যেটো ঘটনা হৈছে তদন্ত হৈছে তিনিজন ল'ৰা আহিছিলে তিনিজন ল'ৰাই ইয়াতে একচুয়ালি কিয়া বস্তু কিনিব বিচাৰিছিলে মোস্ট প্ৰবাবলি এলকহল বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে সিগাৰেট বুলি কৈছে হা ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব এতিয়া আমাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে তো কি হ'ল তিনিটা ল'ৰা আৰু এই যেটো বিক্ৰী কৰা মানুহ তাৰ মাজতে কাজিয়া হোৱাৰ পিছত তাতে অলপমান হৈ হাল্লা হ'ল হিহঁত দুটা ল'ৰা যিখিনি আহিছে হিহঁতে মদ খাই আহিছে কৰবাৰ পৰা হা দে ৱেৰ অলসো ড্ৰাংক আৰু মদ খাই আহি কিনে ইয়াতে আকৌ মদ বিচাৰিছে इधर भी वो लोग दारू मांगा तो इसको लेके थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ ये कस्टमर और ये जो मैंने मतलब शॉपकीपर हाँ सो बिक्री কৰা মানুহজন বেপাৰী আৰু কাস্টমাৰৰ মাজতে গ্ৰাহকৰ মাজতে কাজিয়া হ'ল আৰু হেতু লৈ কিনে হৈ হাল্লা হোৱাত ৰাইজু ওলাই আহিলে আৰু হেতু লৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গুচি গৈ তো তাতো হয়তো তেওঁলোকে কিবা কিবি কৈছে মানুহক যেটো আমাৰ ভুল বুজাইছে ৰাইজক এতিয়া যিখিনি আমাৰ মেঘালয়ৰ মানুহ তেওঁলোকো বুজি পাইছে যে তেওঁলোকে তাত গৈ কিনে এইবোৰ অদৰকাৰী বস্তুৰ কাৰণে কাজিয়া কৰিছে বুলি সো দে আৰ অলসো আজিতো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ঠাণ্ডা একো নহয় তথাপি যেটো ভুল বুজাবুজি হৈছে আমাৰ ছাৰহঁত আহিছে এডিসি ছাৰ আহিছে তো তেওঁলোক আহিছে আমাৰ মেঘালয় পুলিচ আহিছে তো এতিয়া আমাৰ যেটো ভুল বুজাবুজি হ'ল হেতু আমাৰ যি সংগঠন আছে সেই সংগঠনে মেঘালয়ৰ সংগঠনৰ লগত মিলি এইটো যে একচুয়ালি এটা সৰু কথা লৈ কিনে মিছা কথা লৈ কিনে যে মানে আজি যেটো মানে যোৱাকালি ৰাতি ঘটনাটো হ'ল সেই লৈ কিনে তেওঁলোক আলোচনা কৰি বস্তুটো ভুল বুজাবুজিটো ভাঙিব देइथर पुलिस स्टेशन के पारलो सारथे तेरांग आमेकर जेनसिंग तेरांग अहेम मेचोदेत जेनसिंग तेरांग अहेम मेके चोलाके जांगमिपोनि फाइ इसी आर्नि बाजी हिनिरा आचिते मापर मालमसी मेके चोपुता अहेम अहेम फुआतुमपेन फेरांके तुमाफान चेथानपन लाबांसो अहेम मेके चोदुनालं काना हक दोनलाके लाक इसिरा आचितिम बागदोजी पुता चेथानपन
labang so me ke chwa long kana hong don lake sok sang school document hai hui me chopon etlo puta chethan pon la si local MSC Forest Board Chairman Richard Tokbi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Assam Assembly Speaker Dr. Numol Momin atuma phan nangrap vek thapusi choningri padikrimlo ladak te boghet Richard sar pha non tong se ko nitum ki sung thek tik lo la sen ra be chetun ga chodang nitum da ko ane har muluk son lo hisab eji mingkan ko ane nitum ga chokrem ga choda ti ga chokrem anta sok mingkan si gi choji apha nitum chote te pin la so sok anta nang chopin lap lo Ingke la sumar phan sebi pe chama apa sa kacapang room por anta vedelo ase tong non nama tum non tong sekot ko na la jo kacatun kacadang po ceng apo aku kicu yun pen taga siksak lo nang itu ka siksak la hai se aku ang kineng ri dung iglo ang song pen akethe do anta nang rapik tha ko di hin pen nang Duarbagori constituency ke parlo de horimon rongpi arong along MSC Richard Tokbia phansi rongtrok ara datum chingbai pon de hori signar arong songrot theva rongbong ghat langkhang menhanse ara datum chingki chingbai ponsi Duarbagori press club abitonga phan je phaponse ahok lar dakpen pherang ke amai je phaponlu Jameson terang pension ingti lapen penang an armuche tong ponsi chingki chingbai ponlu lapen MSC Richard Tokbia phansi ticket pipon vek nangji pusi rongtrok ara datum pen ke hang padopon Tarpung Pendor Singh Tokbi Karbi Anglong News Athei kidam tang Lincoln Phongbong Nilituma Phan Nilituma local MSC mate Forest Board Chairman Akihai Richard Tokbi Alang li nilitum de huria rat phan kam nang claim P Alang li son MSC nilitum dak thaklong le pinla Athei Lincoln Phongbong pen Alang li lana kam nang claim apar de huria long same mobile lituma president ahin pe than lo Guess out nang pi 1 crore atangka nilitum phadak non nang kim people so hem thipu lapen ke bazaar sitame market set pen chenglok open state lapen JJM scheme putha arong tin adon tin nilitum phan lang nang paklu pi board kam nang claim PLU la sitame ningkan forward ke pinang anadim ki claim ki pachunun e dulang la silabang so kam ki pachun FGF phan neli non Kithik ding tumhan tuning ri tu la hello nilitumas autonomous council ACM ake hawai Dr. Tuliram Ronghang lapen ke Bokajan district mate Bokajan LA IMLA ake hai Dr. Numor Mumin alang litumhan tuning ri pensi non kiwangi stame kiwangi MSC kilik por stame alang liphan party ticket li pipi vek nangi pusi lilitum dehuri tim ahin pen tuning ripolo Dr. Himanto Biswa Sharma Chief Minister in Assam Dr. Tuliram Ronghang CM in Karbi Anglong Dr. Nirmal Momin Bokajan constituency would like to request to give party ticket for Richard Tokbi because he is the young dynamic leader in our area. He has done lot of development for our area in 5 years. So for next coming election also, we need for him. Thank you to you also, Kardom. Jangmi poni phai hini arni kang sampor phai baji plia por malom Karbi Richo Ramsing Ronghang aphan Karbi Richo ang hoipen pasun pon koklo Karbi Richo aphan ang hoipen pasun tuga bangki isining duk meme alamlo bonda arda matum Ramsing Ronghang aphan kechok je thekpon longsi chingwai sarpensi Richo ar pupen pasun tuklo labang so kechok je sonkre hini theklongsi pasun tuklo bonda Richo pendang kache thandu na tengke alang li thangnat kechok je ave pusi nangche thandun Naman alam kan lapora teknik kecoknya angleng tu cita long le cuci ni perang benda nasional ben pula kacini tagali atemi hal perang seberang ke ham Jun Oktober apel cutang depan
hem che wang lo là sang rồi là tôi đâm đi tôi thế là trên cái thịt thế là son chỉ bữa nằm ở thang mà thang là sẽ xin đi ấy tháng ta cho chú gì nè đây là mấy gì cái mang bên đây mình là son bữa lẽ cả chú gì nè ta cái gì thế mà tôi mới tạo cho lập bên đó thành ra cho bông chú đi ta cái gì ta cái gì yo ama chỉ thân thì thân nó còn gì anh thấy có là trong cái yêu hè ở dia rồi con hè chú apang đi phụ làm lo si em hè làm lo si pini dak rohong mo rohong rang long aram pharu tung bacheng wai nang ko kalam the bang kalai lo kedam tang ning kan si bang do lo la ya lam ke chok chi là ram sing rohang bang ke chok chi plan pang room lo thek panong lo la ti to dap an man ke aram pharu tung bacheng wai sa pen man si dap bang ke pini tarik hini Ciklujan Pli 2022 adap por bai Pli por pen bangke pasu nang kok lo padam nang kok lo la si ka padam lang thi ke la hai lo a point ka do ka ve ne tum ji sab lo ka do ve point no bangke ka do ve point kre hini bang do kok lo la sa point la ba no li pen dak pen por hi pen thanon det po la si la hai lo la si ke cheng si nomor si bangke amlong sentara long sene malam pajut thek the det si lo pen ke hini bangke sinot miji aphan kang cek tap nomor ke thom bangke nangkari dolo pu amat longri habi atum along ke dam tap karbiricho akari aphan jang thu ke thai aphan ke hang tap ne karbiricho mor power pu kachipu tangka poisa kecho nomor 3 lo pen ke nomor 6 si bangke kathari